Yamwachi biem samu akwaba Adom TV Badwam dwumadie yi eso ya de radia se wode ahye bosome foforo mu na wo gidie pa so no wode yen hyase free January ade yen wie enra March a wode ahye April mu no wode ye bewie afi ani mfi aka eda ye nimu ye da Apostle Dr. Nita Ekotegu ase eni nkranhye nsem a wode abreye de adu so no ye Badwam kase nsem no ne etodwa omu bi ya wobeti eni mampani John Dramani Mahama de atodwa se bibie si ensu ano kwan adan kios de ye nwiri enwu ye de sansam no ebebro na ye mampani kro ya nso no de to mabunu ni titiru nkramofo na nim wosre won mo enhwe na osommo ye nyina ye baako enkabom ne ntiase ne odo enye adwuma sabre ya wodi Eid-Ul-Fitr yi eno ne sembi na no pai wadaro mamede bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV 2 kwadomonline.com sansem we any sembebre so ewo ho faseda mama Joy Trish won montadi ba ko ene hyeme de oye mitino eye Maureen ono so atwe poni kama de amame ayuhwe ni one free Frederick Opticals eho medidi afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den samni chiremu ankasa etie Ghana yamampani John Dramani Mahama ede tudwa se adan bia esi ensuo ano kwan no sa adan no yenhwe na yenwiri ngo se be ya yewre nsu totobre mu yi enkofa nsu yiri bia mre ye Adom kase etwaso. I must address a deeply troubling issue: the illegal construction of buildings in waterways, causing flooding and extensive destruction of property. As we know, the rains are about to start, and already we can see flooding because people have built and blocked the rivers, and so the rivers have nowhere to go but to back up. Let me be clear, this must stop. Owieye no sadia de srede ato mabunu animu se osrada woje wani ewo afi Eid nhye mu no omode se obeye nkakra kakra enkankan ne wonu mu a wote motoso no obetwi ne yie se ne beya enkofo owu bi aso emma. Let me also reiterate that the celebration of Eid-Ul-Fitr is one that should be done with peace and dignity. Unfortunately, in the past, reckless riding, reckless driving has led to unfortunate loss of life. And I want to say, no one must die in the celebration of Eid. And so I'm going to caution our young people who drive their cars recklessly and ride their motorbikes recklessly. I've asked the police to look out for you. Yamampani guso ya o kasa na wenu wade tu nkramofo nyina anim so mai yasumdue ene entiasia ye wo se asom ahodo nkramofo ne kristofo ne no mema ye ntoto no ase demom yenkosoa na yenyina emu na ntumemu asabe ya ye din ya ahyeta wiase nyina ewo asomdue ne nkabomu no ebekoso atena ho. Ghana is a nation blessed with religious harmony. We have built a society where Christians and Muslims coexist peacefully with other religions. We share in each other's celebrations, we support one another in times of need, and we work together for the progress of our nation. This is a blessing we must never take for granted. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teaches us that the greatest amongst us are those who promote peace for others. Ghana's development will not be determined by our divisions, but by our unity. I therefore urge all Ghanaians, especially our religious leaders, our community elders, and our youth, to keep fostering peace and understanding amongst us. Mampani we osade to just say so mai bia di buo ema no nyonko na afi we yi otan ene mentem ho asefiri ho sene be ya oman no betumi akona nimu. Let us reject division, let us reject hatred, and let us reject intolerance. The Ghana we desire can only be built through collaboration and mutual respect.
Odi afutuo na mabunu ni chichu ne nkramofo wo brekum east se ene ya wonde wo yemato wa kire kom abompaye no wonhwe no wansa nko won bone dada no mu biom na wonte won ho firi kekan bia edi fin ebebre won Mase enne dai yasi Ramadan asa na masallaci ni Badwam no swati na papayo eswati na humobro eswati na afe ya san akoye ni ye dada mu no enya de bia Islam nti sene kasa no be tiawa no yesre Islam mrantie suban pa omoda na di wo Ramadan bosome mu no ebe koso da obi ansakra ya osakra ye no nyankompon emma ne entintim emma yenkodan ye ho aboa bia nyankompon abra yen a aboa preko oche ne duare ne sen na ugya no a obesana akọ ateche mu no emma yenkoye sa suban no Emrashe bedwani di ma omanfo wo brekum East abato mpesua so Simon ampa benchireme enso e dia desrede eto muslimfo nyina nim se one thing that yakuma so aye bompaye se ye betumi aboa muslim community e ya adesua mu afise umasua ene ye de chechiro oman bia na eno eda ye Ramahama akoma so se ye betumi aboa ama mabunu no bebre atumi asua de akọ akiri mabunu no look forward se adwuma beba ye Ramahama de hye bebre egu akwanso na no hwe budget ya ye ready ya e man da so bebre fo nnwuma e man da so bebre fo ne ma nti abuzafo nko makoma nto omyem futuo nsem weye muntu no regional missionary of Ahmadiyya Muslims nso de to nkramofo no emabunu ni nyina nim se womo enkoso nyina womo die wo bra no wo kire komo no se de Islam sum no etete womo fa no oni so Woye nuanom nkramofo akomchi konkron a mofiri ase wa maachi da ne din kan a ene wode ne nyina eba awiye no ka ho bi ema nkramofo a ewo asante mante mefa dodo na ekohia mu ewo masarachi kasie mu ekogu chiriwia no eno na ka ho bi ema regional missionary ema Ahmadiyya Muslims Mission Ghana eye Said Nai Maitula Tai dia futuo mamabu ni se Muslim and as a leader of a community, a regional leader. So I will say that Muslims, wherever they are, they have been ordered by the Sharia that they should obey their government, and they should be very, peaceful, and they should be very obedient and follow the law, and that we do. And Jamaat Ahmadiyya in special, we are doing that, and we are praying because the Holy Prophet said that Hubbul Watan min al-Iman. Ghana is our country, and love of country is part of Iman. So I will advise every Muslim and every youth to take part in the improvement of the country. Jumadi nase edimpen fodo na ekupia ase a Kumasi Metropolitan Assembly coordinator Francis Dakon ugina so de futuo sei epie adeti tru pa wokuma e ha ye indiscipline afa ba bia yesi ahaye ntena ha enton ade no bia de akosi wonu oton ade sheda pa de containers akasi asisi adum sire be ya efini niam mini ye no ye bebre na se enso beko na kwabrane ade ne siwo enye ma so ode ewu na gufom okwa wo se me yia ebere na de aban twa ne ka no wono so nya adwuma ye zane mane nyina emwa ma kunu anaso ma ne chichira enkonkan Yento so Adom TV Badwam kase na oguso ehwe na adanse Siriki Zongo Alhaji Gabriel Ibrahim ene wode to mampani John Dramani Mahama ni mo se ne bohye na wo hye won 24-hour economy ne de omo hwe ni mo kwan pa sabe betumi aboa manwuma abaman mu de kaka mi ka chense mesran a bompaya man a bosha wo hye ya mi aboa no atime ya bosha no a de amay ya bosha ba ko kwa ni jema Ghana for ina ani sa 24 command se de ya an mentor benya etima ayo na eni ji abafi nti e mu ba ye bompaya man se sa na wo hye ya ku pom bono
na wontin enye ye so enye mfaso. Chief Imam Abedichi awo adanse Alhaji Alhassan Mubarak enso ekasafa ahunidi ehunsem ehun. Asodie bi ewo yeso eye impotom esi no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam say an-nazafatu min al-iman ahotie eka gidie hu nti say we gidie ni na wonsiesie ho wonsiesie apoto no a gidie no atosini obi timitam esuma akoda say onfa ball ankotungu akoda nduru obi fitira no wajaya to ho e wo say akoda no samba bisa no ade no odi koye ese uma ehun bi kana wo meja sadia afi so se na esi obia siesie ni poto no enda ma adama apomudin haba yenyina yemfa ye ho njim na sadia no enkoso ye maye Awutu Senya East Mrashe Bedwani won fifi mantemu na wode to nkramofo mabunu no mo anim wono mo ani agye no onhwe se enim roso enkofa prani wo bia ema. There's a lot of celebration na yenya ne in moderation, because at the end of the day say BCC kashwa ya na jepese ya for and enjoy the fruits of our labor. It is a celebration yenya ne bokobombo na amfa asem from ankoba na ya papa His Excellency John Dramani Mahama or your campaign the messages here on the true job ema yenwanu zongo for ba ko the Zango Development Fund or ka say or beba or the beba yenwanu zongo for no nyame adobe na ye kind budget yehu. Kaswa Central Mosque Alhaji Isa Said enso ede futu ema mabunu no ede fa moto ene ahyen ya wo motwi eduru wo mo afahye a Mina me interpreter of Central Mosque na imam no a omayen sala no dindi Sheikhu Misbahu Haruna na asema okani na rese senyame ya adom na ya fasting for the whole month na se yenye adisue bi adisue se yenye se mayama yem fasting no enko ni waste ni abira obaka kotiatia obi na sumdwe ni mo ti we fasting we na wudi moto ana create accident bia na say o fasting na we ya no esa no problem kakra na we de ba ya no asay fasting adehye ya wo mo ekunfi won finfin mantemu extra ban no wo sre won mo pa wo mo kwan no dodo no anye ti aban ne mehwe enyema won mo adobafo efa kwan no so kiremu se de bia wo mo kobe wo mo cars yi esay nti se afitefo di won sike ni passenger phone so fi se kwan ne nyanti won apomudin mu so nsam no enkoyi mfuturo no ni ade age kwan no so aboso a on bi ni Adom kase edi nkomoi. Then from see when if you are oh kwana do anya kura be tira dam kwan ga se won twa nda na se nsuta ya fado ye kura nsuta de mi efu kokwa ye efo ye kwa onko enti esraben sisi amabe abenya awode aso ndisifo ya abenya ekunfifo ya abenya enti yesren omohwe no motwekwan na yebre a passengers bi a wo nso ewo ho a wo ni Adom News Central for twetwe nkomo no wo kire a mfuturo yi ayro mumu no eyade a amom yarewa awodo na no odin pa ocha akwane do anya kura ya ato aba ato akwane do anye na ni sido ya abia ode ya akoma dunti afi ya mi papa ya yem ya ato abenti esre ya papa dwamama na ya papa kokwenu omohwe ya akwan no nye ama afi bia ka ya akoma ya ato ama na nsu na ato ado abasofo no obradodo opemfu bia wo kan na wanye lokwa nyame ambe me obodu ba bi na anya kura nti wo mamodin ya akwan no mayeme ai eno so na Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no pe ye de asie yada se umre no wadaje a wo de fam ye wadaro matwen ye yenche ne emfa da ubon krata no ne online de entoso medin de afia amankwa tamaklu